27. Matthew 14 verse 27. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina ningesabi." 28. Petru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe isho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetru emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, "Hawu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Amen. Asikelele ukufunda kwezulayo ngoKristu Yesu. Amen. Apho bazalwana ngokufutshane nguPetro lo ubona uYesu ehamba phezu kwamanzi. Amen. Usethi uba nguwe nyani Yesu John ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi. Uyambiza kuYesu uthi yiza. Wahamba uPetro phezu kwamanzi. Amen. Amaza alwa. Amen. Kwavela amaza amakhulu alwa ngexesha hamba phezu kwamanzi. Alwa amaza. Amen. Xa esiba amaza watshona uPetro emanzini. Amanzi ebehamba phezu kwawo wajika izinto engawahamba phezu kwakhe. Hayi man. Amen. Then xa etshona uPetro ushoniswa alamaza. And kahle kahle amaza ayingazange uzomtshonisa but ayizomgcina etshonini. Angafuni ukuba makashone. Angafuni ukuthi makaye phansi. But ayefuna ukumgcina phansi. Ngoba uPetro kahle kahle into emenze washona emanzini ayingomaza but ukutshintsha focus, ukuluza focus. Ngoba nobe bengekho amazi ife beyiluza focus beza kungena phansi. And even nobe bekhona amaza ube bengayiluzanga ifocus beza wahamba. Ngamanye amazwi akuwona amaza amenze watshona but ukulahlekelwa ifocus. Ukususa amehlo akhe kule ndawo yakhe, ukususa amehlo akhe kuJesu emenze watshona. But amaza wona ayikhona not ukumtshonisa but ukumgcina etshonile so that angabi saphakama abe nereason evakalayo athi ngalamaza andenze ngaphansi. Ngoba njalo uSathane xa izakubeka phansi uqala create reason ezakugcina phansi. Ube nesizathu esivakalayo kodwa noba ndiphansi ndinaso isizathu esiphathekayo. Nanxa usixoxela wayo phansi siku-understand. Nikhona kanjani? Nanxa usixoxela kutheni unje uthi xa usixoxela sithi hayi nawo siya-understand isizathu sakho siyavakala. USathane akakuwisi engenasizathu esivakalayo esizakwenza ungaphakami phansi. Usathane akakusi phansi uqala create isizathu. Uba uthi xa uphansi uthi ndinjenje sesizathu. Uma bengenzekanga lento ngengekho nje. But ndizothi namhlanje kuThixo asikho isizathu esivakalayo esikwenza uhlale phansi. Sure. Singaswakala ukuthi hayi uJehova. Singasunderstand thina hayi uThixo. Ayibo, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibhile uYesu ndiyamthanda xa isiza uYesu umuntu address ulwandle nikhona kwenze. Amen. Wabaka nikhona kwenze kwavuka isifungufungu elele uJesu wavuka wa-address ulwandle but this time aka-address imanza u-address uPetro. Amen. Uyayiyeka lento, uyayiyeka iproblem, uyawayeka amaza uza nesandla. Hayi.
Nikhona emazweni. Ngamanye amazwi problem abaPetro nguwe ayingomasa. Ingxaki apha nguwe Petro ngoba ingxaki ibingamasa bese addressa wona. But uYesu uzakuletha iproblem ba Petro ingxaki nguwe apha. Hayi. Ngizotsho nje lonke namhlanje ukuthi njengoba umkhombe emazweni uThixo yena usekuwe akasanga kulamazwi wakhombayo. Njengoba usithi makalungise izinto zoba right yena ufuna ube right kunje. Nikhona emazweni. And the problem yethu njengoba sisiblame amazwi si-ignore isandla sikaThixo. Isandla sikaThixo sivelile sithi yisa ndikuhlangule. Awusiboni ngoba ublame abantu. Awuboni nesandla sizokukhipha but usablame abantu abakusakileyo. Kukhona isandla sikaJehova sithi bayeka abantu isandla ukuphakamisa. Bayeka abakulimasileyo isandla ukuphilisa. Bayeka abakudistroyileyo isandla kwakhe. Bayeka abakuhlabileyo isandla ukuthanda. Ngizothi susa amehlo akho kulamasa ubheke isandla uThixo sikofara shaya. Ukuhlangula. Amen. Unesandla. Yes. Tetese. Ngikona manje. Njengoba wena ubala ukuthi na baba kwenzeka lokhu nalokhu uthi akho interested ngalokho yisi. Haya qala pha le nto Thixo abaqali bokwesibili bendlima uThixo Tetese. Hayi Jehova bayayiphilisa. Yes. Hayi bo amen. Kufanele ubanje Jehova haleluya. Nikhona manje ingakho ndije ingakho impilo ingakho character yami ilahleke kanti ngekhonje bengekakwenzi ukuthi uJehova yisa. Ayeke yisa. Isa dohlabo. Ukungcolela kwami makungakwenzi ukuthi character yami. Indlela endingcole ngayo mayingakwenza ungcole nawe ungangcolanga. Ngcoliswe ngimi. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Bazaliphinda Jehova Jesus. Zona namhlanje asekwisizathu esifakala. Sokwethuka phansi. Asekwisizathu esifakala ukugive up kwempupho. Asekwisizathu esifakalayo uba ube kule meso kuyo. Asekwisizathu esifakalayo uba ulahlekelwe icharacter yakho ngale ndlela elahlekele ngayo. Asikho isizathu esifakalayo. Aba nemeko iblameayo uThixo akanamsebenzi nayo ufuna ukuhlangula wena. Asikho. uSamson wazalelwa ukubulala amaFilisti. Wayezalela ukwabulala. Wawabulala noba sengasenamehlo, noba amehlo angekho but wawabulala. Yeah. Zangathi kuba ngesenamehlo Jehova nawo yenza le ukubizeleyo. Hayi man. Ngizana amehlo Jehova nawo uvumile kwathathwa amehlo hayi kanti sabulala. Wathi uSamson noba sengasenamehlo into ebendiyizele emhlabeni sayiqeda yo. Sizawuthi make sure bona abantu awabulala. And nawe lento uthi bayibekele plan yenze sojonga izinto ezilahlekeleyo yenze ukukhona izinto ezilahlekeleyo uzayikhonza abantu lahlekele izinto ezingakanani but uzayikhipha lento uzayiqeda ethi Jehova mbizele yona ungabikho kwamehlo esosizathu esivakalayo ubugive up lento uthi bayibekele empilweni yakho. Pensanga nathi khona nizoshumayeza uSamson. Amen. Ngimxele ba Samson abantu abakwenze kuwe kuncane kunaloko zokwenza kubo.
bathatha amehlo kwenu uzothatha imiphefumulo yabo. Hayi man. Bona bathatha amehlo wena uqondelele imiphefumulo yabo. Niko nawe abakwenze kuwe kuncane kunaloko sokwenza kubo. Ngikona ngozwana lethu sithe senza kuwe incane kunaleyo zoyenza kusa. Lento ikhalela incane kakhulu kunalo uJehova zawuyenza ngawe. Lento ilusi la incane kakhulu kunalizayo. Lento kulahlekela incane kakhulu kunaleyo uJehova kubekele yona. Ngahlandiswa phansi ngokulahlekelwa ngamehlo kanti uJehova ubeka ubatarget imiphefumulo. Oh man, thaya ni baba shanta basa. Hallelujah. Ungavumi ukulahla iphupho lakho, ulahla izinto zakho ngenxa yokuba kukhona izinto esezilahlekile. uThixo wenza izinto ngendlela yakhe. Umkinwele uSamson, yakunda inwele. Sithi sothi usweyilela sikarecover kuleyo umka kwenwele zikaSamson kumkamehlo. Hayi man. Asikapholi kwakuleyo nwele. Asikayi-understand kwaleyo nwele. Enakuthi basi-understand uyasiphinda futhi ngamehlo. Ubuke wasikwimeko lapho ukuthi ungekayi-understand likwehlela uphindwe yenye. Awukarecover kwakuleyo kukhale esinye isithongo. Kanti njengoba uThixo evuma kumkamehlo ufuna ukhulisa inwele. Hayi man. Ngathi bafocus emehlweni bangasiboni inwele ziyakhula. Ngelikahle focus yabo isemehlweni uJehova ukhulisa inwele. Nawe leyo sibile kwehlelayo uThixo uzolungisa uqala. Kanti ufuna bafocus kule bangayibone uqambi yolunga. Uyabona akudilike nakona empilweni yakho uThixo ufuna uvusa nakona udiliza leya. So that is it, as focus kuleya kanti uvusa leya. Wasifokona ikona yesibini edilikayo ebhidlikayo empilweni yakho yasibekali yavuswa. Yasikhona evuswayo. Njengoba behlekisa ngale abazi bakulungiswenye. Njengoba behamba behleba ngale abazi bakulungiswenye. Zikhona izinto ezilungayo. Into elenza beshobi yalunga le into bakonakelele. Ukonakala esibini eyokali yavuswa. Hayi. Yavuswa. Yo. Yavuswa. Na wena ke sufocus akukona isithi esibheke kuyo. Kawubheka uJehova ubhizi kwephi khona. Ngoba into endaba babayeka babazenzele bekona ngabanqandi kukhona yakhayo somewhere khona. Asekho isizathu esifananayo. Esikwenza ube phansi ngalendlela ophansi ngayo. Vuka uzivuthulule. Khona isandla uThixo sikufundisa. Yekela ublame abantu. Yekela usola abantu. Yekela ublame isimo. Ukuthi ubabe ungekho nje. Ngekho nje. Ubaba ngazange bakwenze lokho kimi. Ngekho nje. Aba bantu bablamayo i-character yabo iyaqokeleleka nje beyakho ibhidlika. Hayi beba right wena nje usonakala wena. Yes. Mawungabikho namnye umuntu okususayo kuThixo. Ngoba njengoba wena uyumka kuThixo ngegama lakhe uyasondela kuThixo. Mase isondela uThixo akambuza ba ubasuseleni obani uyamkela wamkela umuntu ozakuyo uThixo. Akabuza bapha abanye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunabantu abaphethe umuntu ogulayo bagulelwa baba. Bava uYesu komnye umuzi.
baya khona xa befika kugcwele kwelikhaya. Yeah. Akho ndlela yokungena. Bavule rufini. Ngoba besithi asikho isizathu esivakalayo. Sokuthi le ndoda ingaphili. Ukuthi le ndoda ingaphili. Ngiyakuzwa. Ukugcwala kwaba bantu. Akuvimbi healing yalo muntu. And uma yengimnawe sasawufuna mhlawumbe iphile ekaYesu sibuza uba xa iphuma apho uYesu uyakokumzi. Sihambe siyomlinda kulo mzi azophuma kuwo xa iphuma apho. But abantu bathi asikwazi ulinda. Sizomnyakathisa. Uma kungekho ndlela ongene sizawungena erufini. Nawe ayisikho isizathu esivakalayo. Hallelujah. Hayi uYesu crowded kugcwele hayi masihambeni siyola bathi asikwazi uphinda silale nale ngxaki. Hayi. Ngeke silale omunye usuku nale problem. Uma ikhona uYesu sizawuphusha. Nawe manje phusha manje yekela le nto kuduba njalo. Yekela le nto ba sensitive ingathi awuxakekanga. Kujwana sisiphwe sincane unengxaki ezingaka. Ha umara Tetese. Yashesha udume enkonzweni unenkinga ezingaka. Amadimoni asemva kwakho maningi kangaka. Ukungaba sensitive ngale ndlela. Ubelezela abantu bemuzwa so unyamezeleni ukudlala ngawe uthi izinto esemva kwami ziningi kakhulu. Ukwazi ukuduba. Ngizawuphusha ngizawufosta into endiyifunayo nguYesu. Anake ingxaki yami. Andosuhlaliswa phansi ngabantu abangena ngxaki efana neyami. Hey. Amen. Asikho isizathu esivakalayo. Umama uza kuYesu. Uza nengxaki yakhe uYesu uthi kuye anikwazi ukuthatha isinqwa sabantwana nesinikeze ezinje. Indoda kaThixo ibiza ngenje. Nithi uYesu nyani ugqokiwe unyana kaThixo ukuthi ndinja. Wathi lo mama andinawa ngxaki echaracter yakhe mna ndizidile ngizengxakini yama. Into abandize ngenja isundenza ndijike. Wathi lo mama nezinja mhlekazi. Ziyadla etafuleni. Nikhona amazwe kamanye amazwe ubundibona njengenja right. Bathi nazi izinja ibekele ngenze ukubuyela ekhaya ndisenengxaki eyi-1. Kuba endlini nasasingenze uzobhala uFacebook uzobhala kuWhatsApp uba ake rude uYesu ake nhlazo uYesu kulaqala kubizwa abantu ngezinja. But walo mama andizange uzojonga icharacter kaYesu apha ndizofuna impilo kaNkosi. Hayi. Kwaye ndinasazothi uYesu nokuvuka ngeside elirong namhlanje sambona ngenye imini. Walo mama ikwenye imini namhlanje. Kukhona izinto okumele uphushe kuzo. Esilwana uSathane ongafuni ufike kule level ofuna. Amen. Hey. Enda sikho. Abantu ohleli nabo akhona onke ukukhumbuza ukuba bakuvuyela ukubona udestroy. Ebamngcolele man kufanele ubanje. Udinga abantu abazokuxelela uba oludala ohleli kulo ayondawo yakho. Udinga abantu abazokuxelela uba le pain oyivayo ayokuphela kwempilo. Vuka usithintithe uye phambili. Izulu lisamjongile. uDavid andiwaphakamisele ezintabeni amehlo amapho usizo lwami luvela khona. Andiwaphakamisele esizweni lami liphakamisa lapho luvela khona. Alright. Hayi kulo. Hayi usizo. Amehlo makekho kusizo. Alapho luvela khona. Hayi man Tetese. Noba luphelile usizo
ndivuyisa ukuthi ndiyabona apho livela khona kuprepare olunye. Hayi man. Oh, bendunalo luyandisappoint. But ibe ndenza ndihleke amehlo angekho apha alapho beluvela khona. Ngiyayithemba indawo beluvela kulo ukuthi kukhona olungalo kuzayo. Wena inkinga yakho ubheka apho luvela khona usizo ubheka usizo. Ingabo ukuthuka abantu. Ingabo ukungcolisa igama abantu because akakho abamba ababantu bakuncedayo baphuma esandleni sikaThixo. Kasebeyekile ukunceda sisekhona isandla lesakhiphile. Sisezakhipha abanye. Laba bantu abakulahleka nguzalwe nabo. Ifika nguzalwe nabo uzufa nabo manje. Bakuthola endleleni. Uma belahleka endleleni khululeka fanelisa kukhona abanye abazofika kule ndlela. Nabo bafika wophe abanye emakhaya ngibaba. Amehlo akho makasuke kusizo. Akabe lapho luvo lakho. Ithi valeka leminyango ephambi kwethu. Sihlekisa ukuthi lowo omkhulu uvulekile. Thina sijonge leminyango sijonga lowa. Yeah. Oh. Ikhona cawe. Amen. Ikhona cawe. Amen. Uncedo lwakho luvela kuJehova. And noncedo lwami luvela That is why umameli iphambi kwakho. Uma mina ngiphambi kwakho wabona umkholo wami ba uze wandembhathisa. Yeah? Wandembhathisa. So ulinde uba nami mandijike ndizokwembhathisa wakho umkholo. Siyofika nini baba? Siyofika nini? Losafuna ngijike. Ah man. Ubawubhathisa siyaphambili. Yeke nawuzokubhathiswa ngabasemzabana. Ukhala kangabaphathisa haleluya. So uhlekisa ngaba wandebhathisa namhlanje ndikunakanga. Hey nandebhathisa abaphambi kwami. Andibonanga nabakhona ndebhathisayo. Ndebhathisa abaphambi awuzobona ngabasemva kwakho. Wandamnceda. Namhlanje udibele. Njani? Libele namhlanje akasandibona noba ndiyintoni. Akasandincedi. Inceda xa ngakuncedi ngiphambi kwakho kanti ubona lo mqolo. Nale nto undibonisa yona ndiyiboni. Andiboni ukuthi uncedo manje ubona uyahlupheka mna ngoba ndiphambi kwakho bakhona abakubonayo. Engaba bakubonayo Jehova uzobathika. Abona bakuphathisa. Nawe awungembhathisanga ngokulungile ungembhathisa ngoba bengiphambi kwakho. Hayi man. Nabana bemekule ndawo bekuyo bazawundembhathisa. Hayi ukuthi bowulungile. Hayi ngoba ulungile. Hayi bowubaba. Ubane bememva kwami bazayibona le nto ndembhathisa. Nama ngingolanga ukungezwa khona abafakazi ngami ukhona bathi ngilungile ngoba ndembhathise abaphambi kwami. Hayi Tetese. Hayi baba. Njengoba usindile njalo khona abantu abangamanga. Abathanda ukuthetha ngomntwana. Noma ushoye. Nokusizeka njengoba uthi ninja khona abantu bawayengafikanga lo muntu empilweni yethu ngemphelile ngathi.
Enina nikhona ecaweni. Now njengoba wena ndikubonga ndihambe ndikhuluma ngawo ukuthi undembathisile ulungile. Kukhona abantu abamathetha ngomtoroko bathi lo yinja. Yeah. Kwa wena njengoba wena ndibonga ndihambe nditsho uba undembathisile. Kukhona bathi. Sikhohlakala leso. Ayusiza bathini. Hayi lo uyakhetha vele ngiyakhetha ngikhetha abaphambi kwakho. Vele ngembathisi abaphambi kwakho. Niqinisile ngiyakhetha ngembathisi ngembathisi abaphambi kwakho. Osemva kwami ndimbona. Now uma ufuna ndikwembathisa sobani umqwethe. Ukuthi ngicela usiza. Ngijimuze baba. Overtake unaphambi kwakho. Awenza kwembathisa mdlala. But into ngeke ndiyenze ukusiza abantu abasemva kwakho. Enkosi yami. And inkinga la ibhlungu khona ukuthi wena mawungisiza ngala ngondisiza ngalo wawukholwa ukuthi nguNkulunkulu okusebenzile. Yeah. Ukusiza mina. Manje mase udinga usizo awusakholwa wawungenwe nguNkulunkulu. Awundilindi nami ndingenwe nguNkulunkulu ayungenwe. Nasangena nguwe Songenwe bani? wena ngena wena wawungenwe nguNkulunkulu. Awuyangena wena ngena ngibona kuyangena. But you understand usizo luvela kuJehova. Awubheka abantu abasizile ubheka apho luvela khona. Ekuthi uzoprovide amandla abantu. Praise God. Amen. And uncedo olunamandla. Nikhona konke. Amen. Nikhona ecawethu. Amen. Ukuze ndikwazi ukuthi uNkulunkulu ongisizayo mele ndisizwe ngumuntu ongalindelanga nto. So. Amen. Yeah, ne. Sebenze wena basipushana siyasiza. Yeah. Sonke njengoba la. There's been invitation of us to love 18. That is unknown to Yeah. silapha ngoba siyasila. Na uma ngakuphathisa ngokumthwalo sokuthi manje ngcolile ngisaxakwe ngowami ndamfuna ukuphathisa ngoba akekho uThixo umuntu omzise ngale minyango uzothwala imithwalo yabanye. Umuntu ongena ngala minyango uzothwalelwa. Hayi unomthwalo wakhe. Amen. Haya baba. Uyabingelela nje ushintshile so kumthwalo. Yasindwa. Smile usilingele kumhambe nisilingele kuwe. Hambe usimile. Baba nende ndimo smile na wewe. Wena uyo smile ani. Omele umplay mabekonzwe ngoba kunaki uJesu hayithi. Ngoba nathi sizonakwa nguye. Lenkingo zengayo nathi sizengayo. Invitation ayithi nonke nisimba yemithwalo. Oh my God. Sangathi zani nonke nisimba yemithwalo iphinde biza abanye izani nonke ningena mithwalo nizawuthwalela abantu. Hallelujah. Noma ngathi ndidrive imoto enevile emqolo once ngayipaka apha enkonzweni ngangena ngalamnyango ndiyasinda. Oh, isuke ndinqibile nikhona enkonzweni mayingathetha ukuthi loo nto mele ndithwalele wena. Naw ndiyasindwa.
Yeah. Khona into endisindayo. And indlela engishumayela ngayo nendlela engigida ngayo mayingakwenza uthumba ndisini. Yeah. Into bangcono bani yaba. Yeah. Ebangcono ebajabulile obani hey. Ah siyasindwa namhlanje. But si decide to ignore into esisindayo. Hayi man. Ngoba into emnandi ngathi njeba kukhona into esemahlombe ethu. Nathi sisemahlombe omuntu. Yes. Now, into esenza sikhohlwe into esemahlombe ethu ukujabulela amahlombe sikuwo. Yeah. Yeah. Njeba sithwele. Nikhona manje. Njeba sinomthwalo nje. Kukhona sithwele. Into esenza sigide umthwalo ungekasuki. Ukubomba ngathi asikasuke amahlombe kathini. Sigidizwa ukwazi uba akhona amahlombe sikuwo. Yes. Umuntu othwele abe ethwele. Kunomuntu ongathwalanga kodwa akathwalwanga. Kungcono umuntu othwele into abe naye ethwelwe uThixo. Kunomuntu ongathwalwanga uThixo naye engathwalanga. Oh, sebephinda lento nanti ndayitsho hayi wonathi wonke umuntu ongathwalanga akasiyo. And hayi wonke umuntu othwele uyasinda. Hayi wonke umuntu ongenanto ayithweleyo akasinda. And hayi wonke umuntu onento ayithwele uyasinda. Uthi umhlabelele uyofuna umthwalo wami. Yebo. Umthwalo nami. Yebo. Na umbuzo wami unisaphi mina ngoba sengithulela umthwalo understand ngokuthi. Na unothula umthwalo uright umthwalo unisaphi uthwalelani mina. Because ube likhala ngayo lo mthwalo. Na uwothule ke ngoku uphinde uthwala namuntu uthwalela ke ngoku sonithwalela. Now into endaba ndithwale sengithwalele into obundihlangu uba ndingasindwa ndini. Hayi. Namhlanje ngekho kuye ndiyasinda. So. Inzima mna kuba zabana. Ungalali kungekho nto. Ungalali unemali unezinto usindwa nje usindwa ikhalenda yakho, usindwa ipast yakho, usindwa ibackground yakho, usindwa indlela wakhula ngayo. Imali khona yonke bhenki bana ulali. Because usindwa nguwe. Yesisi inzima indoda engena Yesu. Uyasinda. Isindi drive imoto right. Isindi ithengele imoto kodwa inzima because ayikho semagxeni. Hayi. And ayona nto mele uyithandazela ayo promotion yayo emsebenzini. Ayo business yayo uyithandazela iyogibela emagxeni. Nikone manje. Nikone kawe. Ukuthandazela nje uba Thixo. Le ndoda mayigibele emagxeni akho. Ngoba iyasinda xa ingekho kuwe. Sure. Zothi namhlanje ufuna uzivuthulule. Waye achieve le bakabikho late. Awuna reason. Awuna reason. Akabhedi kakhulu. Awukabi mdala kakhulu. Usengayithola. Yaphuma ezulwini nesignature yakho. Yakho. And uzayithola. Mayingekafiki kuwe usazayithola. Uma ayikafiki uba ukabi nayo zoba nayo.
into endenza ndibe sure uzoba nayo into yoba unayo. Bezobhideka xa usowunayo. But into endenza ndibe sure ayikafiki kuwe. Uma ingekafiki kuwe yeza. Umbuzo wami izawufika unjani. Destroy i-character yakho. Susilimaza. Because maseyifikile uzubanjwa yiyo uzobulawa zii-decision owazithatha ingekafiki ibangezifiki. Ngoba njengoba wena ukuthi uthandaza uba iyawufika nini, yona iyakhala ithi ndawufike njani. Because yakubona indlela okuphithizela ngayo. Iyakubona ezindawo abantu usifaka kuzo. Ngoba uyokuthi seyifikile ungayi-enjoy ngenxa yamanxeba owathole kwezi ndawo kuhamba usifaka kuyo. Khona izinto omele ungangeni kuzo ngokuthi ngilinde something. Khona into endiyilindileyo. And andifuni ifike sendonakele. Andifuni ifike sendilahlekelwe yi-character. Vuka. Lokho kwenziwe kuwe kuncane kunaloko sazakwenza. Ulapha emhlabeni uzokwenza utshintsho. If usabala izinto umhlaba ozenze kuwe akukaqedwa, kumele ubale izinto ozenze kuwo umhlaba. uThixo akabekanga umhlaba kuwe, ubeke wena emhlabeni. Now into ebane influence into ebekiweyo kwebekiweyo. Now akumelanga utshintshwe kumhlaba, mele utshintshe umhlaba. Akumelanga usabalisa izimo zikutshintshile, akukapheli, mele ubalise izimo zitshintshileyo. Usathi nje uba into ethi abantu bethu zange ndikhuliswe ngabazali, ubaba bekhona nengekho nje. Into ethi abantu bethu ubaba wandishiya, into ethi abantu bethu ubaba abantu abamwahlala ngabo wandishiya. Ayipheleli lapho. Mele ufike kwisimo la abantwana bathi sasingena abazali babeshile kwafika lo mama walenza utshintsho. Ayikho nje noba umuntu ufundisa ithandaza mina uThixo bekuthuma kuwe.